Ćao ljudi, šta ima? Danas ćemo u Photoshopu praviti em, početak, ono kao na početku za naše klipove, pošto to sad nismo imali, ali sad ćemo to da napravimo. Za početak uzet ćemo jednu sliku koju ćemo da ubacimo u Photoshop za našu pozadinu. Pošto ono naša tastatura premala, uzeli smo ovu sliku koja je vrlo slična, ali dovoljno velika. Ok, ovo će vam biti pozadina. Sljedeći korak. Napisat ćemo jedan, samo trenutak. Evo ovako, sad idemo na tekst, horizontal. Idemo. I kucamo, znači, ime našeg kanala. Opa, što je ovako malo. To. A najveće je to sine. U pičku materiju što je malo nešto. Sto 120 i to je malo. Hajde 400. To je dobro. Idemo. Malo je preveliko, hajde 350. Ajde to ću. Ne, da je preveliko. Idemo 300 onda. Opet je preveliko. Ovo bre je bilo premalo, sam preveliko sve. Dobro, 250 puta. Evo 250 puta. Ok, idemo. Evo ovo je dobro. Idemo. Neki. Ok. Sad to premestimo. Ajde evo stavimo ovdje negdje. Leki Vukajlović. Ok. Idemo sad na drugi tekst. Isto tako pišemo samo s ovim slovom. Tutoriali. Ok. I to ćemo premestiti. Stavit ćemo ga odmah ispod. Ok, sad ćemo da promijenimo. Nastavimo naš ono kao 3D. To je naš efekat. Tutoriali. Ne, da ostavimo ovako. Ne, ne, kao da stoji na tastaturi. Ili kao da leti ovako kao nešto iznad. Evo stavit ćemo ovako. Ne, stavit ćemo ovako. Nekako ovako. Evo okej. Sad idemo desni klik i na ovo. Leki Vukajlović. Desni klik, New 3D Extrusion from Selected Layer. I da to stavimo lepo u skladu s tutorialima. Tako. Malo mi je ovo previsoko.
Ok. Ajde, sviđa se ovako. I, znači, odlično po meni. Neću vam mogu ovdje da pomerim. E, sad smo zajebali stvar malo. Moram vratiti kako je bilo. Ajde ovako. E, tako će... Ne. Ok, ovako ne bude dobro. I to će nam bude to. Sljedeći klipu ćemo praviti, znači, pozadinu za gameplay. Vidimo se u sljedećem tutorialu.